Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta Anton pen MEC Vijit Crow Hemthi Kubalong Pen Doning Kore isi Hemtonatum EPSL Sialong Kaching Bidu Nijang Karbing Long Lakhakatom Chintong constituency Umraji Arongolong EPSL Siasong Pen Master Ninga Jai Mekideng Ponalong MEC Vijit Crow Amitang Polling Station Arlupen Doning Kore isi Hemtonatum EPSL Siasong Kaching Bidu Son Sialang Litum EPSL Siasong Kachapok Dunang Koklaki Ningkan Po BJP Sorkar Mati MEC Vijit Crow Nang cari data peta Umraji Petmun so arong penceng lok pinang ancin thong constituency arong along thang kaching thura muli dam dip pinlang lan chota kali election poro hut alang liga chichak tekang analam chakta ison bakta chipapreng thek the la sila puson election poro hut arong wang pen rada phan chichak tekang thaparet ke kroi thek thilo pusi alang litum ning jerenti la sila puson rada phan chong thui chobai IMC ke nilitum aphan nang ni psalang litum pen ning jipon thu Rapenapu EPSL Siasongoto Radaphan ki claim kidampi ke me theklongsi kadukawe doning ko reisia radatum EPSL Siasongolong chipok donrenti Lapen pini labang so master ninga mailong alhiya mana pengpen EPSLC Central Committee Organizing Secretary Coursing Timu Lakhain Koi Wathadang so Alicia Maipu Bikram Hanse Atum Ben Chenglok Chinthong CC Committee General Secretary Chandro Teron Lapen kapre Songolong ke claim kidamatum chetong donrenti Amri pen Hemari Bongrong report Karbing no news dak pachu klam long si EPSLC joining amai lapen 6 schedule cherok tok amai lingam deng pon lo lapen kadu we pangrumpet pen doning koira hini BJP a party pen COC abang so PS long bangke EPSLC long si nang join dun lo an se nang claim dun po nang pangtang dun po non ke wangi lang ke EPSLC panang claim dun po si alang itu nang cecak lo tadi sarla dang nang la Umraji arong ke wang penang li development na son ko PPC thek ponong la thamba chin gi Umraji niltum pini lege wang pli pokali niltum aprang ningkan hini ke thom aprang na niltum wang lo halasu pen non bang ke litumu chot ason sin litum thek long lo la pen menang an hem halabang su hut ke chik kim un tum tame non bang ke ating rak tu mu chot a hem ta pini het ta niltum thek am long lo ajak a hem ke krep rang a hem ta non do bok la son ta niltum thek kang long lo mek thek long lo asi ka ching thur bang ke ave pin lo dak basically ke road towar rongbe rong thak cheleng towar de national highway tong hola tuliram rong hanga ningje vera 4 lane hai halale ratum ke hangale dak ke rongbe rong op rongbe rong thak chelat towar sila tum chu hang bom lo jida ningkan krip hota pila tum claim pi pedal BJP itu la son dak taksi la Umraji school la nel tum patso klam long supini meeting dulu la bangso school ta ting e plak ta we angsong asar nung we lapen boundary wall awe thang da awe mane school bu tin de pin lo yo mane chainong chelong ke kok bi wo phat a hema son si pinchong de la si school phan priority pipe towar phan priority pipe lapen me lang ki junalang bulo jol jawan mission bu do ke des Umraji rong lo netum EPSLC amai nang do pen niltum ning rong pik lo athik kopi ko son ma bulo te RNC he jong stame lang to pam Don Basco filalong nilitum long Don Chris yarat nang chupok dun lo lapen pini letot stame Don Chris yarat aku nang chupok lo chulo nasi kadu ko we pangrumpet pen doning ko reni yarat ke nilitum long nang chupok dun elo nasi kedam tang MP election result teng lang dam bulo te asut ke nilitum tak thom kep rai ni something nilitum dak rem poncol dak abjit ko PS long ben nasi hala susta minil tum kaparem derji phan kelang phan boriu lo sta un edalo sistame non la upcoming MLA election bangke dak a visit pro a PS along bangke dak bangke khali gari sinil tum hab bitung abjet pan toipo athe alang ni dak ke black topping ne thok ni adim red topping ne thok long lo dak Umraji famous sorong arad aduma phan pache damune pache wangune pache heladun edalo nilitum lokelo la anstame nilitum dak ipong bang puri panan me ka phere do koglo lapuan na towar condition si alang li ladak Umraji famous arong arad phan ke BP koglo la pension taxi mhejong ni tuma MLA candidate wotalang so LC ni tum kachingon diplomat sar stame ningje lo gedi ladak school thing abe ini nang le tuman same theglong lo la pen
alangli methang sta me theklong lo ti ho ladak he bang olo dak nang visit olo la so hem repairing nei pupan he apen dak school meeting committee pen chenglok teacher staff tu man sta me abattai lo pijaran ta alangli nang claim pipe nang claim pipe kopi bolo nang claim pipe dat ke lap anang thin ke thelo alangli ami thang dak ami thang arong aps achikrong alangli chelangle chedamde non hala alang rong molong isera rong le non halata thang da ve zero mati dasi lapuson abang tu apan ke dak ni tum chin Singhason lapen langpher BJP Mondal Committee atum penchapator pi ponsi mass joining a jaime kidingpo phai kuni ni phai clear ni long chap ingling arong pathu klamalong Singhason lapen langpher BJP Mondal Committee atum penchapator pi ponsi ASDC APHLC lapen Congress song kadokawi bang pharupli sose methang asong along pen GOC puthot BJP asong along chipawk duna berta nangli bang suka chipawk duna mailong alhisar pawmana pen kachatong dun KAEC CEM Dr. Tuliram Rong hang pen kaning chipon ki Singhason lapen langphera hawara long wildlife sanctuary ke parlo inglong aso arong ke parlo anki surihinira drop forest ekarona teng pen prapjin pen longle pata ki pipon je phansi chisiklu lapen long chaping lengarong aparman prapjin pen community hall ki kim ponji phansi hukum pipon poputa ningjipon pinibang so mass training mailong KAEC CEM Dr. Tuliram Rong hang MP Umar Singh Tiso EM Madhuram Lekthi EM Lon Singh Teron pendang lok EM MSS Kedoan lapen board chairman Kedoan atum lapen BJP aphan ke kroyara atum chetong dunrenti Dipu pen Vishnu Teron Karbing no news daglong chap kapathua klamano Singhason lapen ke langpher angum ke pen harupli abang ku tum ASDC Congress lapen PSLC GO pen sit ilong langpher konsensi ke binipen kita troklo kempil election dete nukan siang bong PSLC Congress pen acap abdul kita troklo cepok so saing dede Singhason konsensi tame binipen kita thomlo PSLC lapen Congress PSLC tu ban kile asipen ap kame ko manjalo nang suri si suse PSLC apen Congress apen ke ASDC tum parti open BJP parti long ena kame lason si along kina konsensi kame long le porta geron public pen interaction pen chenglo lapen ke la kapre khai tum pen aching ki ke than pen chenglo lapen ke government program pen chenglo lason si anirang ka sai deng ke potbo West Karbiang Long District Youth Congress Committee lapen District Mohila Congress Committee atum pherang ke mai kangni West Karbiang Long dongkam kamrong supia long kido West Karbiang Long District Congress Committee asahemalong phai kuni ni phai player ni West Karbiang Long District Youth Congress Committee lapen District Mohila Congress Committee atum pen pherang ke mai ni ponsi ni phai hi ni kithom arni APCC Mai Phugarov Gogoi West Karbiang Long na kahumri ke bang hot BJYM West Karbiang Long District Committee atum dongkam rong supia long chisong si me phiki kai dona pot ning kang samsi chepeklang pot tangte alang litumalam thepene non arjuponik lo na borthol pen Priyanka Balmiki Karbiang News মই West Karbiang Long District Youth Congress tor phalopra moi BJP Jowa Morcha সভাপতিক মই খুদিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকৰ CM তুলিৰাম ৰংহাং তাপাদত আজি অৰুৱেল টিমু আজি সত্য কিবা মেঘালয়ৰ যোনটো বৰ্ডাৰৰ পৰা আহি আমাৰ অৰুৱেল টিমত মাৰি থৈ যোৱা আজি 1 মাহ মান হৈ গ'ল তেতিয়া সময়ত তুলিৰাম ৰংহাং আপোনালোকৰ তুলিৰাম ৰংহাং ক'ত আছিলে তেতিয়া আমি দেখা পাইছো অৰুৱেল টিমত এইফালে গোটেই হলুষ্টুৰ হৈছে হি ক'ত গৈছে কাজিৰঙাত গৈ পেলাই গড় চাব গৈছে হাতী চাব গৈছে হিটোহে নেকি আপোনালোকৰ CM কিন্তু আমাৰ গৌৰৱ গগৈ নিজৰ হাজাৰ কাম থৈ পেলাই অৰুৱেল টিমুঙৰ ফেমিলি ভিজিট কৰিব আহিছে যোৱাকালি হি ল'বলৈ অহা নাই দিবলৈ আহিছে চব BJP যুৱ মৰ্চা সভাপতি প্লাছ আপোনালোকৰ টিম তেতিয়া
আপোনালোকৰ ক'ত আছে তেতিয়া আপোনালোকে ক'ত আছে আপোনালোকৰ ডিফু MLA বিদা সিং ইংলেং যেতিয়া ব্লু ফিল্ম শুটিং কৰা সময় আপোনালোকে ক'ত আছে তেতিয়া IT সেল আমাৰ BJP IT সেল বিলাক ক'ত মৰি আছে তেতিয়া আপোনালোকে কিয় ধাৰণা কৰা নাই এইটো ভিডিঅ' যদি লাগে মই 5 মিনিটৰ ভিডিঅ' আছে 15 মিনিট ভিডিঅ' আছে মই যদি এটা মিডিয়া সেলৰ মিডিয়া থ্ৰুলি যদি এতিয়া আপলোড কৰিব লাগে আমি ডিস্ট্ৰিক্ট ইউথ কংগ্ৰেছ আমি এতিয়া 15 মিনিটৰ যোনটো ব্লু ফিল্মৰ আপোনালোকৰ MLA বিদা সিং ইংলেং ইয়াত আমাৰ লগত ৰেকৰ্ডিং আছে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছে হেকেটা লাগিব নেকি যেতিয়া মই আপোনালোকে ক'ত মৰি আছে আৰু 3 নম্বৰ আপোনালোকৰ CM আপোনালোকৰ টিম কাৰ্বি আংলং MP পৰা আৰম্ভ কৰি MLA পৰা আৰম্ভ কৰি চেয়াৰমেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ মাটি হাজাৰ হাজাৰ মাটি এতিয়া আন্দানি আম্বানিক বিক্ৰী কৰা সময় ক'ত আছে আপোনালোকে ক'ত মৰি আছে আপোনালোকে খালি CMৰ পৰা পইচা লুটিবলৈ কাৰণেহে আপোনালোকে জাষ্ট বাহানা বনাব আহিছে আপোনালোকে যে যুৱ মৰ্চা BJP যুৱ মৰ্চা আপোনালোকে ক'ত ধাৰণা যে প্ৰটেষ্ট কৰাটো হ'ল আপোনালোকৰ BJP CM MLA দুৰ্বলতা এটা আপোনালোকে দেখুৱাই দিছে যে আমি কংগ্ৰেছতকৈ আমি দুৰ্বলতা আৰু আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লাগে যে ৰুলিং চৰকাৰৰ কাৰণে অপজিশ্যন বিলাকে ধাৰণা কৰিব লাগে প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগে এতিয়া উল্টা আপোনালোকে কৰিছে ইয়াক হেতু হ'ল আমি গম পাইছে যে BJP কাৰ্বি আংলঙে বহুত দুৰ্বল হৈ গ'ল ৰাইজে হেদিনাখনৰ পৰা সব গম পাইছে যে কাৰ্বি আংলং BJP টিম কাৰ্বি আংলঙে পুৰা 100% দুৰ্বল হৈ গ'লে মোৰ হেদিনাখনৰ পৰা ৰাইজৰ আগত মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ